коррупсия падидеест ки тавозуни ҷамъиятиро вайрон намуда боиси норозигии аҳолӣ аз сиёсати пешгирифтаи давлатҳо мегардад. бинобар ин давлату ҳукумат пайваста баҳри паст намудани шиддати коррупсия дар ҷумҳурӣ заминаҳои моддиву маънавиро фароҳам оварда муборизаро ба ин падидаи номатлуб қотеона ба роҳ монда истодааст. новобаста аз ин шахсони мансабдоре ҳастанд ки ба чашми давлату миллат хокпошӣ намуда мансаби худро на ба манфиати халқу миллати хеш балки ба манфиатҳои шахсӣ истифода менамоянд. хушбахтона мақомоти ҳифзи ҳуқуқи кишвар аз ҷумла кормандони агентии назорати давлатии молиявӣ ва мубориза бо коррупсияи ҷумҳурии тоҷикистон пайваста баҳри дастгир намудани шахсоне ки бо истифодаи мансаб баҳри ноил гардидан ба мақсаду нияти нопоки худ даст ба ҷинояткорӣ мезананд муборизаро пурзур намуда нисбати онҳо чораҳои дахлдори қонунӣ меандешанд. тамошобинони азиз, имрӯз тариқи ин барнома кирдорҳои аз тарафи шахсони ба иҷрои вазифаҳои давлатӣ ваколатдор ва ба онҳо баробар карда шуда бо ғараз ё дигар манфиатҳои шахсӣ ва бо истифодаи мақоми хизматӣ содир шуданд ё ба ғайриқонунӣ пешниҳод намудани неъматҳои моддиву ғайримоддӣ бартарият ва имтиёзҳои дигар ба онҳо вобастаанд пешниҳоди шумо карда мешавад. боиси таассуф аст ки имрӯзҳо содир гаштани ҷиноятҳои коррупсионӣ аз ҷониби шахсоне ки худ масъуланд дар барқарор намудани ҳуқуқу манфиатҳои қонунии шахсони воқеӣ ва ҳуқуқӣ пешгирӣ намудан ва барҳам додани оқибатҳои зарарноки ҳуқуқвайронкуниҳои ба коррупсия алоқаманд чораандешӣ намоянд зиёд ба чашм мерасанд. ин нафарҳо манфиати хешро аз манфиати давлату миллат болотар дониста ба ояндаи он беэътиноӣ зоҳир менамоянд ва дар натиҷаи содир намудани амалҳои коррупсионӣ ва расонидани зарари моддиву маънавӣ ба шаҳрвандон ва давлат дастгир гардиданд. кормандони мақомоти давлатии ҳифзи ҳуқуқ пеш аз ҳама бояд ҳуқуқу озодиҳои инсон ва шаҳрванд, тартиботи ҷамъиятӣ, манфиатҳои ҷамъиятиву давлатро аз кирдорҳои ҷинояткорона ва дигар ҳуқуқвайронкуниҳо муҳофизат намуда якпорчагиву осоиштагии кишвари азизамонро таъмин намуда худ баҳри дигарон намунаи ибрат бошанд. вале мутаассифона ба ҳамаи заҳматҳои фарзандони бонангу номуси ватан нигоҳ накарда ҳастанд нафароне ки дар мақомотҳои ҳифзи ҳуқуқ кор карда аз савганд ва қарзи худ дар назди халқу миллат фаромӯш менамоянд ва бо истифода аз мансаби худ даст ба ҷинояткорӣ зада бо ин кирдорҳои ношоистаи худ номи пуршарафи мақомотро доғдор намуда боварии мардумро ба фаъолияти шаффофи он хоста мегардонанд. чунончи нозири калони шуъбаи корҳои ислоҳии сараёсати иҷрои ҷазои ҷиноятии вазорати адлияи ҷумҳурии тоҷикистон дар вилояти хатлон одинаев ҳамдам бегиҷонович бо роҳи фиреб ба боварии шаҳрванд А ки нисбаташ парвандаи ҷиноятӣ бо моддаҳои 328 қисми 1 ва 330 қисми 1 кодекси ҷиноятии ҷумҳурии тоҷикистон дар баррасии суддӣ қарор дошт, даромада барои нисбати охирон тавассути суд таъин намудани ҷазои ғайриҳабсӣ дар намуди ҷарима аз ӯ 11 000 сомонӣ ба сифати пора талаб намуда аз маблағи талабнамудааш 1000 сомониашро гирифта боз оварда додани боқимонда 10 000 сомонии дигарро талаб намудааст. дар натиҷаи гузарониндани чорабиниҳои оперативӣ тафтишотӣ одинаев ҳамдам бегиҷонович зимни аз шаҳрванд А гирифтани маблағи 10 000 сомонӣ дастгир гардида маблағи 10 000 сомонӣ аз ӯ ҳамчун далели шайъӣ ёфта гирифта шуд. вобаста ба ҳолати зикр гардида нисбати одинаев ҳамдам бегиҷонович бо моддаи 247 қисми 4 банди Б кодекси ҷиноятии ҷумҳурии тоҷикистон парвандаи ҷиноятӣ оғоз карда шуда тафтишоти пешакии он идома дорад. шаҳрванд А ба раёсати агентии назорати давлатии молиявӣ
و مبارزه با کورپسیای جمهوری تاجیکستان در شهر دوشنبه با عریضه مراجعت نموده قید نمود که وکالتدار کلان اپراتیوی شعبچه کافتکاوی جنایی شعبه وزارت کارهای داخلی در ناحیه اسماعیل سامانی شهر دوشنبه گلوف نسیم عثمانویچ برای نسبت داماد او ادامه ندادن سنجش حالت میده افباشی بین میرزا امینوف آ با شهروندان مجیدوف آ و بایمرادوف آ صادر گردیده آوردن مبلغ $300 ایالات متحده آمریکا را همچون پاره طلب نموده است. در نتیجه گذرانیدن چاره‌بینی‌های اپراتیوی تفتیشاتی وکالتدار کلان اپراتیوی شعبچه کافتکاوی جنایی شعبه وزارت کارهای داخلی در ناحیه اسماعیل سامانی شهر دوشنبه گلوف نسیم عثمانویچ بعد از شهروند آ گرفتن مبلغ $300 ایالات متحده آمریکا در کوچه امیرشایف 1 دستگیر کرده شده. مبلغ $300 ایالات متحده آمریکایی از او همچون دلیل شیعی یافته گرفته شد. نسبت گلوف نسیم عثمانویچ با ماده 319 قسم 1 کودکس جنایتی جمهوری تاجیکستان پرونده جنایتی آغاز کرده شده. بعد به اتمام رسیدن تفتیشات پیشکی آن با تصدیق فکری عیبدارکنی برای بررسی به سود ناحیه اسماعیل سامانی شهر دوشنبه ارسال کرده شد. از طرف مفتش کلان آید به کارهای مخصوصاً مهم ریاست تفتیشات کمیته تفتیشاتی جمهوری باشقرزستان فدراسیون روسیه از روی پرونده جنایتی نسبت نوردینوف آ، ناصیروف ا و دیگران با ماده های 105 قسم 2 بندهای ژ ز ماده 3 قسم 3 ماده 105 قسم 2 بندهای ا ژ ز کودکس جنایتی فدراسیون روسیه در حدود جمهوری تاجیکستان عملهای تفتیشاتی گذرانیده شده. ضروریت به صفت شاهد پرسش شهروندان جمهوری تاجیکستان شهروندان آ و ب به میان آمده. با کارمندان شعبه جستجوی بین المللی بیوروی ملی مرکز اینترپول وزارت کارهای داخلی جمهوری تاجیکستان آید به تفتیشات حاضر نمودن شخصانی در بالا ذکر شده سپارش داده شد. سردار شعبه جستجوی بین المللی بیوروی ملی مرکز اینترپول وزارت کارهای داخلی جمهوری تاجیکستان پادپولکونیک میلیتسیا کامالوف الهیدین با مسئولیت پیشکی با وکالتدار کلان اپراتیوی آید به کارهای مخصوصاً مهم شعبه مذکور وهابوف جاوید نعمتویچ با استفاده مقام خدمتی با مقصد تصرف مال و ملک غیر سنه 29 اوگوست سال 2017 از شهروند آ با راه فریب با بهانه آنکه او را با پرونده جنایتی مذکور نه به صفت گمانبر شده بلکه به صفت شاهد جلب نمودنشان مبلغ 15,000 سامانی طلب نموده. از مبلغ طلب نمودهشان در اتاق کاری وهابوف جاوید نعمتویچ 5,000 سامانی اش را گرفته باز آوردن باقی مانده 10,000 سامانی را طلب نمودند. همچنین کمالوف الهیدین به همین مانند از شهروند ب مبلغ 15,000 سامانی طلب نموده است. همسلک جنایتی او وهابوف جاوید نعمتویچ با مسئولیت پیشکی کمالوف الهیدین سنه 30 اوگوست سال 2017 از شهروند ب در نزد بیمارخانه یاری تاجیلی در داخل автомاشین شخصیش تمغه مرسدس بنز رقم قید دولتیش EV 548001 RT مبلغ 5,000 سامانی را گرفته باز آوردن باقی مانده 10,000 سامانی را طلب نموده است. شهروندان آ و ب از کردارهای جنایت پیشه کمالوف الهیدین و وهابوف جاوید نعمتویچ آگاه گشته با عریضه به اگنتی مراجعت نموده خواهش نمودند که نسبت نامبردگان چاره‌های قانونی اندیشیده شود. در نتیجه گذراندن چاره‌بینی‌های اپراتیوی تفتیشاتی خودی همان روز یعنی 30 اوگوست سال 2017 در نزد کارخانه واحد دولتی بازار شامنصور شهر دوشنبه مایور میلیتسیا وهابوف جاوید نعمتویچ بعد با مسئولیت پیشکی با کمالوف الهیدین ضمن از شهروند آ گرفتن مبلغ 10,000 سامانی در داخل автомاشین شخصیش تمغه مرسدس بنز رقم قید دولتیش EV 548001 RT دستگیر گردیده مبلغ 10,000 سامانی از داخل автомاشین نام برده همچون دلیل شیعی یافته گرفته شد.
نسبت وهاب جاوید نعمتویچ و کمالوف علاه‌الدین با ماده 247 قسم 4 بند ب کودکس جنایتی جمهوری تاجیکستان پرونده جنایتی آغاز کرده شده. تفتیشات پیشکی آن ادامه دارد. متخصص پیشبری زیرشعبه قید افسران احتیاطی کمیساریات حربی ناحیه یاوان عزیزوف اکمل اسمت‌الله‌یویچ و یاردمچی کلان سردار زیرشعبه سفربری کمیساریات حربی ناحیه یاوان تیمورов عمرجان давлатшоевич از شهروند ا برای به نام پسرش تیار کرده دادن بلیط حربی مبلغ 6000 سامانی همچون پاره طلب نموده. در نتیجه گذراندن چاره‌بینی‌های اپراتیوی تفتیشاتی ضمن از شهروند ا گرفتن مبلغ 5500 سامانی عزیزوف اکمل اسمت‌الله‌یویچ و تیمورов امیدجان давлатшоевич دستگیر گردیده مبلغ ذکر شده همچون دلیل شیعی یافته گرفته شد. نسبت عزیزوف اکمل اسمت‌الله‌یویچ و تیمورов امیدجان давлатшоевич با ماده 247 قسم 3 بند ا کودکس جنایتی جمهوری تاجیکستان پرونده جنایتی آغاز کرده شده. تفتیشات پیشکی آن ادامه دارد. 5 سپتامبر سال 2017 شهروند ا به агенти با عریضه مراجعت نمود که نسبت کاتب سود ناحیه رودکی شریفزاده زائر ظریف چاره‌های قانونی دیده شود، چون که نام برده با استفاده از مقام خدمتیش با راه فریب به باوری او درآمده برای برآوردن حلنامه عاید اعتراف نمودن حقوق مالکیت به ساختمان خودسرانه منزل استقامتی واقع در ناحیه رودکی جماعت دهات سرکشتی دهه محمدشاه بالا مبلغ $1000 ایالات متحده آمریکا طلب نموده. از این مبلغ در دو حالت مبلغ $200 آمریکایی و مبلغ 1300 سامانی گرفته، عین حال از او مبلغ 5000 سامانی دیگر طلب نموده ایستاده است. در نتیجه گذراندن چاره‌بینی‌های اپراتیوی تفتیشاتی شریفزاده زائر ظریف ضمن از شهروند ا گرفتن مبلغ 4400 سامانی دستگیر کرده شده. مبلغ 4400 سامانی از او همچون دلیل شیعی یافته گرفته شد. وابسته به حالت ذکر گردیده نسبت کاتب سود ناحیه رودکی شریفزاده زائر ظریف با ماده 247 قسم 2 بندهای و گ کودکس جنایتی جمهوری تاجیکستان پرونده جنایتی آغاز کرده شده. تفتیشات پیشکی آن ادامه دارد. شهروند ا به агенти با عریضه مراجعت نمود که کاتب سود شهر حصار با نام جهانگیر به باوری او درآمده برای به منفیت او حل کردن بحث قطعه زمین نزد حولگی قبلا مبلغ 4000 سامانی فریب کرده گرفته باز مبلغ 4500 سامانی را طلب کرده ایستاده است. در نتیجه گذراندن چاره‌بینی‌های اپراتیوی تفتیشاتی سهرابزاده جهانگیر ضمن از شهروند ا گرفتن مبلغ 4500 سامانی دستگیر کرده شده. مبلغ 4500 سامانی از او همچون دلیل یافته گرفته شد. وابسته به حالت ذکر گردیده نسبت کاتب سود ناحیه حصار سهرابزاده جهانگیر با ماده 247 قسم 2 بندهای و گ کودکس جنایتی جمهوری تاجیکستان پرونده جنایتی آغاز کرده شده. تفتیشات پیشکی آن ادامه دارد. شهروند ا به агенти با عریضه مراجعت نمود که نسبت معاون رئیس شهر وحدت عاید به ساختمان و صنعت اکابرزاده رستم علی چاره‌های قانونی اندیشیده شود، زیرا نام برده از او برای جدا نمودن قطعه زمین از محله 20 شهر وحدت 60000 سامانی طلب کرده گرفته به منفیتش یگان عمل را اجرا نکرده است. در رفت سنجش عریضه معین کرده شد که اکابرزاده رستم علی همچنین از شهروند شرف اس نیز مبلغ 80000 سامانی گرفته وعده داده است که از محله 20 شهر وحدت در مساحت 0 از 106 گه قطعه زمین جدا و حجتگذاری کرده می‌دهد. ولی اکابرزاده رستم علی مبلغ‌های از شهروندان گرفته‌اش را تصرف نموده به احتیاجات خود صرف نموده به منفیت شهروندان یگان عمل را اجرا نکرده است که با کردارهای جنایتکارانه اش به شهروندان به مقدار مخصوصاً کلان ضرر مادی رسانیده است. برای کردارهای جنایتکارانه صادر نموده‌اش نسبت اکابرزاده رستم علی
با ماده 247 قسم 4 بند ب پرونده جنایتی آغاز کرده شده. تفتیشات پیشکی آن ادامه دارد. متخصص مغازه کمیسیونی جمعیت دارای مسئولیت محدود حکیم عزیز فیض‌الله ابو علی زویداللهویچ از شهروند ا برای تیار نمودن شهادتنامه رانندگی درجه B3 مبلغ 5500 سومانی طلب نموده. از مبلغ طلب نموده‌اش در دو حالت 3250 سومانیش را گرفته، باز آوردن باقی مانده 2250 سومانی را طلب نموده است. در نتیجه گذرانیدن چاره‌بینی‌های اپراتیوی تفتیشاتی فیض‌الله ابو علی زویداللهویچ ضمن از شهروند ا گرفتن مبلغ 2250 سومانی در اتاق کاری خود دستگیر گردیده، مبلغ ذکر گردیده از او همچون دلیل شیعی یافته گرفته شد. نسبت فیض‌الله ابو علی زویداللهویچ با ماده 247 قسم 2 بندهای و گ کادکس جنایتی جمهوری تاجیکستان پرونده جنایتی آغاز کرده شده. تفتیشات پیشکی آن ادامه دارد. باید قید کرد که حکومت مملکت با مقصد رشد باثبات ساحه معارف همچون سمت افضلیتناک سیاست اجتماعی تمام تدبیرهای ضروری را عملی نموده ایستاده است. دستگیری ساحه معارف و بلند برداشتن مقام آموزگار در نوبت اول از آن جهت مهم باشد که اهل معارف در رشد نیروی انسانی سهمی بی‌واسطه داشته یکی از قواهای پیشبرنده و فعال جامعه امروزه به شمار می رود و گذشته از این پیشرفت تمام ساحه‌های حیات جامعه و دولت به سطح رشد معارف وابستگی مستقیم دارد. ولی به همه این تلاش‌ها بهر رشد ساحه معارف برخی از مسئولین ساحه مانعگی ایجاد نموده، با دست زدن به عملهای کراپسیونی آبروی و نفوذ ساحه را در نزد جامعه کاسته می‌گردانند. چنانچه معاون دکان فاکولته مالیه و اقتصاد دانشگاه ملی تاجیکستان یاروف جمشید نوراللهویچ از شهروند ا برای داخل نمودن دخترش به شعبه شبانه کالج طبی جمهوریوی شهر دوشنبه به صفت پاره مبلغ $2000 ایالات متحده آمریکا طلب نموده، از مبلغ ذکر گردیده $1000 آمریکایی را گرفته، باز آوردن باقی مانده $1000 ایالات متحده آمریکا را طلب نموده است. در نتیجه گذراندن چاره‌بینی‌های اپراتیوی تفتیشاتی سنه 28 اوگوست سال 2017 یاروف جمشید نوراللهویچ هنگامی از شهروند ا گرفتن مبلغ $1000 ایالات متحده آمریکا در نزد کالج طبی جمهوریوی دستگیر کرده شده. مبلغ $1000 ایالات متحده آمریکا از او همچون دلیل شیعی یافته گرفته شد. وابسته به حالت‌های ذکر گردیده نسبت یاروف جمشید نوراللهویچ با ماده 319 قسم 1 کادکس جنایتی جمهوری تاجیکستان پرونده جنایتی آغاز کرده شده. تفتیشات پیشکی آن ادامه دارد. سنه 29 اوگوست سال 2017 بر ریاست اگنتی نظارت دولتی مالیوی و مبارزه با کراپسیون جمهوری تاجیکستان در شهر دوشنبه شهروند ا با عریضه مراجعت نمود که نسبت دکان فاکولته آمادگی دفاع حربی دانشکده تربیه جسمانی جمهوری تاجیکستان به نام سید مومن رحیموف سلیموف حبیبالله قدرتویچ چاره‌های قانونی اندیشیده شود، زیرا نام برده از او برای داخل نمودن شناسش شهروند ب به گروه بودجوی کالج تربیه جسمانی مبلغ 5000 سومانی طلب نموده ایستاده است. در نتیجه گذراندن چاره‌بینی‌های اپراتیوی تفتیشاتی در شهر دوشنبه ناحیه شاه منصور کوچه نیسار محمد از داخل автомашинаи тамғаи Infiniti 130 рақами қайди давлатиаш 4319 ST01 пас аз шаҳрванд А гирифтани маблағи 5000 сомонӣ Салимов Ҳабибулло Қудратуллоевич дастгир карда шуда маблағи 5000 сомонӣ ҳамчун далели шайъӣ аз ӯ ёфта гирифта шуд. вобаста ба ҳолати зикр гардида нисбати Салимов Ҳабибулло Қудратович با ماده 247 قسم 3 بند ا کادکس جنایتی جمهوری تاجیکستان پرونده جنایتی آغاز کرده شده. تفتیشات پیشکی آن ادامه دارد. آموزگار لیسه کسبی پلیتکنیکی شهر دوشنبه
бобокалонов хушбахт сайдалиевич бо истифодаи мақоми хизматӣ ба боварии як гурӯҳ шаҳрвандон даромада аз онҳо барои ба муассисаи давлатии таълимии литсеи касбии политехникии шаҳри душанбе дохил намуданашон ба сифати пора маблағи пулӣ талаб намудааст. аз ҷумла аз шаҳрванд асадова с 2000 сомонӣ, аз шаҳрванд саъдиева п 1800 сомонӣ, аз шаҳрванд искандарова г 2500 сомонӣ, аз шаҳрванд сайфуллоев д 1800 сомонӣ ба сифати пора талаб намуда гирифтааст. ҳамзамон бобокалонов хушбахт сайдалиевич аз шаҳрванд ҳисайнов а барои ба муассисаи давлатии таълимии литсеи касбии политехникии шаҳри душанбеи вазорати меҳнат муҳоҷират ва шуғли аҳолии ҷумҳурии тоҷикистон бо ихтисоси системаи компютерӣ ва интернет технология дохил намуданаш 3000 сомонӣ талаб намудааст. зимни гузарондани амалиёти оперативӣ тафтишотӣ бобокалонов хушбахт сайдалиевич баъди аз шаҳрванд ҳисайнов а дар бинои муассисаи давлатии таълимии литсеи касбии политехникии шаҳри душанбеи вазорати меҳнат муҳоҷират ва шуғли аҳолии ҷумҳурии тоҷикистон воқеъ дар шаҳри душанбе кӯчаи набиёв 264 гирифтани маблағи 3000 сомонӣ боздошт гардида маблағи мазкур аз ӯ ҳамчун далели шайъӣ ёфта гирифта шуд. нисбати бобокалонов хушбахт сайдалиевич бо моддаи 247 қисми 2 бандҳои а в г кодекси ҷиноятии ҷумҳурии тоҷикистон парвандаи ҷиноятӣ оғоз карда шуда баъди ба анҷом расидани тафтишоти пешакии он бо тасдиқи фикри айбдоркунӣ барои баррасӣ намудан ба суд ирсол карда шуд. ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон дар раванди идома бахшидани ислоҳоти соҳаи тандурустӣ ба масъалаҳои беҳтар намудани дастрасӣ, сифат ва самаранокии хизматрасонии тиббӣ ба аҳолӣ инчунин рушди шаклҳои нави кӯмаки аввалияи тиббиву санитарӣ аҳамияти хоса медиҳад. зеро миллати солим таҳкурсии ҷомеаи солим мебошад. мутаассифона ҳастанд кормандони соҳаи тандурустӣ ки ҳамаи ин ғамхориҳои роҳбари давлатро сарфи назар намуда барои иҷрои вазифаҳои ба зиммаашон вогузор шуда аз шаҳрвандон бо роҳи тамаҷҷӯҳӣ маблағи пулӣ талаб карда мегиранд. чунончи санаи 6 сентябри соли 2017 шаҳрванд а ба раёсати агентӣ дар вилоят хатлон бо ариза муроҷиат намуда қайд намуд ки нисбати духтури осебшиноси шӯъбаи осебшиносӣ ва ортопедии беморхонаи клиникии вилояти хатлон ба номи воҳидов мирзоев рустам чораҳои қонунӣ андешида шавад. зеро номбурда барои дар беморхона бистарӣ намудан ва ҷарроҳӣ намуданаш аз ӯ 2000 сомонӣ ҳамчун пора талаб намуда истодааст. худи ҳамон рӯз яъне 6 сентябри соли 2017 дар натиҷаи гузарондани чорабиниҳои оперативӣ тафтишотӣ табиби беморхонаи клиникии вилояти хатлон мирзоев рустам раҳимович баъди аз шаҳрванд а гирифтани маблағи 2000 сомонӣ дар отоқи кории сарпарастор дастгир гардида маблағи 2000 сомонӣ аз ӯ ҳамчун далели шайъӣ ёфта гирифта шуд. вобаста ба ҳолати зикр гардида нисбати мирзоев рустам ба моддаи 324 қисми 1 кодекси ҷиноятии ҷумҳурии тоҷикистон парвандаи ҷиноятӣ оғоз карда шуда тафтишоти пешакии он идома дорад. бо ибтикори бевоситаи асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмон ба қонуни ҷумҳурии тоҷикистон дар бораи танзими анъана ва ҷашну маросимҳо дар ҷумҳурии тоҷикистон бо назардошти дархосту пешниҳоди сокинони мамлакат зимни вохӯриҳо баромадҳо тавассути воситаҳои ахбори омма инчунин зимни мулоқот ба муносибати 10-солагии қабули қонуни ҷумҳурии тоҷикистон дар бораи танзими анъана ва ҷашну маросимҳо дар ҷумҳурии тоҷикистон 11 июли соли 2017 баён шуда бо мақсади беҳдошти вазъи иҷтимоӣ пешгирӣ ва кам кардани хароҷоти барзиёд ҳангоми баргузории ҷашну маросимҳо манъи баъзе маросимҳо баландбардоштани сатҳи зиндагии мардуми тоҷикистон тағйиру иловаҳо ворид карда шуда салоҳияти ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон комиссияҳои доимии маҳаллӣ ва ҷамъиятӣ дар ин соҳа ба таври иловагӣ муайян карда шуд. қонуни мазкур бо тақозои рушди ҷомеа анъана ва ҷашну маросимро танзим намуда ба ҳифзи арзишҳои аслии фарҳанги миллӣ ва эҳтиром
ба суннатҳои мардумӣ барои баландбардоштани сатҳи иҷтимоиву иқтисодии ҳаёти шаҳрвандони ҷумҳурии Тоҷикистон равона гардидааст. бояд қайд намуд ки сиёсати давлатиро оид ба танзими анъана ва ҷашну маросимҳои динӣ, кумита оид ба корҳои дин, танзими анъана ва ҷашну маросимҳои миллӣ назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон амалӣ менамояд. вале ҳолатҳои низ ошкор шуданд ки худи кормандони кумита дар ҷамоатҳо барои додани тавсияномаи баргузор намудани тӯю маъракаҳо даст ба ҷинояти коррупсионӣ мезананд. чунончи сармутахассис оид ба корҳои дин, танзими анъана ва ҷашну маросимҳои миллии ҷамоати деҳоти қаратоғи шаҳри Турсунзода Ҳакимов Андалеб Абдурахмонович мансаби худро на ба манфиати давлату миллат, балки ба манфиати шахсӣ истифода намуда аз шаҳрванд А ки барои ба қайд гирифтани тӯи домодию арӯсияш муроҷиат карда буд 1075 сомонӣ ҳамчун пора талаб намудааст. дар натиҷаи гузарониндани чорабиниҳои оперативӣ тафтишотӣ Ҳакимов Андалеб Абдурахмонович зимни аз шаҳрванд А гирифтани маблағи 1075 сомонӣ дар утоқи кориаш аз ҷониби кормандони агентӣ дастгир карда шуда, маблағи мазкур аз ӯ ҳамчун далели шайъӣ дарёфт ва мусодира гашт. нисбати Ҳакимов Андалеб Абдурахмонович бо моддаи 319 қисми 1 кодекси ҷиноятии ҷумҳурии Тоҷикистон парвандаи ҷиноятӣ оғоз карда шуда, тафтишоти пешакии он идома дорад. албатта чунин фаъолияти ғайриқонунии намояндаи мақоми ваколатдори давлатии ин соҳа боварии мардумро ба аркоми давлатӣ коста гардонида нуфузу эътибори мақомотро дар назди ҷомеа заиф месозад. аз ин лиҳоз мақомоти назорати давлатии молиявӣ ва мубориза бо коррупсияи ҷумҳурии Тоҷикистон аз аҳли ҷомеаи шаҳрвандӣ ва ниҳодҳои давлатӣ даъват ба амал меоварад ки дар кори муқовимат бо коррупсия бетарафӣ зоҳир накарда дар пешгирӣ намудани амалҳои номатлуби хизматчиёни давлатӣ шахсони мансабдор ва шахсони ба онҳо баробар карда шуда самгузор бошанд. инчунин ҳолатҳои аз ҷониби шаҳрвандон вайронгаштани муқаррароти қонуни ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи танзими анъана ва ҷашну маросимҳо дар ҷумҳурии Тоҷикистон то ҳол ба қайд гирифта шуда истодааст. аз ҷумла шаҳрванд Мансуру Фаррух Фахриддинович истиқоматкунандаи шаҳри Хуҷанд кӯчаи М Рустам 16 хаднасури фарзандашро дар тарабхонаи Антису бо иштироки зиёда аз 60 нафар меҳмонон ва санъаткорон баргузор намуда талаботи моддаи 9 қонунро вайрон намудааст. дар баробари ин маъмурияти тарабхонаи Антису дар баргузор намудани маъракаи мазкур ба ном бурда фаъолона мусоидат намуда бо ин кирдори худ талаботи моддаи 14 қонунро вайрон намудааст. оиди ҳолатҳои зикргардида маводҳо ҷамъоварӣ карда шуда барои баррасӣ ва чораандешӣ ба мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии вилояти Суғд ирсол карда шуданд. зимни гузарондани санҷиши ҳолати иҷроиши талаботи қонуни ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи танзими анъана ва ҷашну маросимҳо дар ҷумҳурии Тоҷикистон муайян карда шуд ки шаҳрванд Носирзода Ҳайдаршоҳ сокини шаҳри Душанбе кӯчаи Алишер Навоӣ 15 каср 1 ҳуҷраи 32 санаи 11 августи соли 2017 тӯи домодию арӯсиашро дар тарабхонаи ҳаёти ноҳияи Шоҳмансури шаҳри Душанбе, ҳамчунин таърихи 12 августи соли 2017 дар тарабхонаи Сурхоб оши тӯй дода, боз такроран 13 августи соли 2017 дар тарабхонаи Дунё тӯи домодию арӯсиашро баргузор намудааст. илова бар ин таърихи 14 августи соли 2017 Носиров Амиршоҳ ки аъзои хонаводаи Носирзода Ҳайдаршоҳ буда дар як манзил истиқомат менамоянд, маъракаи хаднасури фарзандашро дар тарабхонаи якачинори ноҳияи Фирдавсии шаҳри Душанбе доир намудааст. барои пинҳон намудани қонуншиканӣ соҳибмаърака иҷозатномаҳоро аз ноҳияҳои гуногуни шаҳри Душанбе ва ноҳияи Рӯдакӣ гирифта 3 ҳолат аз тарафи домод ва як ҳолати дигар аз тарафи арӯс ҳисобида шуда, бо ин амалашон талаботи моддаи 9 ва 10 қонуни ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи танзими анъана ва ҷашну маросимҳо дар ҷумҳурии Тоҷикистонро вайрон намуданд. зимни гузарондани реди муштарак бо кормандони бахш оид ба корҳои дин, танзими анъана ва ҷашну маросимҳои миллии мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри Турсунзода муайян карда шуд ки шаҳрванд Икромов Мансур Субҳонович
استقامتکننده شهر ترسونزاده محله 5 بینای 6 حجره 26 در طرفخانه سروش شهر ترسونزاده معرکه چایگشتک دخترش را با اشتراک زیاده از 4 سراینده برگزار نموده است که با این عمل خود طلبات ماده 10 قانون را ویران نموده است. وابسته به حالت ذکر گردیده نسبت اکراموف منصور سبحانویچ با ماده 481 کودکس حقوق ویرانکنی ماموری جمهوری تاجیکستان حقوق ویرانکنی ماموری ترتیب داده شده آن برای بررسی نمودن به سود شهر ترسونزاده ارسال کرده شد. коррупсия падидаи номатлуб est ки ба рушди давлатҳо бевосита таъсири манфӣ мерасонад. коҳиш додани сатҳи коррупсия на танҳо аз иродаи яктарафаи давлату ҳукумат ки заминаи ҳуқуқии мубориза ба онро фароҳам оварданд, инчунин аз муносибат ва майлу хоҳиши шаҳрвандон низ вобастагии зич дорад. зеро бетарафии шаҳрвандон нисбат ба паст намудани сатҳи коррупсия дар ҷумҳурӣ барои сарзадани омилҳои коррупсионӣ заминаи боэътимод фароҳам меоваранд. бинобар ин моро зарур аст ки дар якҷоягӣ бо мақомоти ҳифзи ҳуқуқ муборизаро бо ин падидаи номатлуб пурзур намуда бо ин роҳ ба пешрафту шукуфоии ватани худ саҳмгузор бошем.